Hvala vam još jedan put od srca što ste se odlučili za kupovinu Kurom sokovnika. Evo vam nekoliko malih tipova i sugestija kako bi vam samo korištenje u startu bilo lakše. Kod otvaranja poklopca obratite pozornost da u istom trenutku morate pritisnuti i podići poklopac put gore. Također, kod otvaranja same posude obratite pažnju da imate crtica koja označava zatvoreno i otvoreno i otvara se da povučete crticu na jednu stranu, podignete poklopac i to je to. Kod umetanja samog sita imate dvije strane, imate stranu koja je uža i stranu koja je šira. Tako da obratite pažnju i u samoj posudi imate dio koji je uži i dio koji je širi. Tako da prilikom vađenja i stavljanja samo stavite svaki dio na svoje mjesto. Prilikom čišćenja imate poklopac koji se vrlo jednostavno spusti i gumicu koju možete povući. Na takav način lakše čistite sam prostor za pulpu. Kod vraćanja obratite pažnju da na jedan lagani način vratite i poklopite. I kod stavljanja samog vijka unutra obratite pažnju da vijak utisnute do kraja, stavimo i to je to.